mwerekera yo Meru kaitena kandi ko kintu kira kikwariru ndene county ya Meru akuru banjuri ncheke bakiura njira chiondire bakaomba kendo tira tongerere bakuwatana ndene county ya Meru kenda muringi kura wa mwaka yo 2022 ndene county ya Meru ethira akiona witi na mbere thire kethire kioneka onto kuchana ni kuoneka ati kan governor na MCA barebo dia budget yo governor no akawa budget no kethira aimitithia ngura kubatere no kethira akiwa mwerekero Meru nejere kuyokethea yuita mbere ya siasa cia mwaka yo 2027 nita nambere kwa renda batukulu kura 40188 namba yetu SMS na inekini mitandao yetu itura maoni yaku nejere ku kaitena kanjuri nchike atongerebe tita nambere kuria thiri ndene ya county ya Meru yana tukudura nditekiri nteto chiwaru thaithatu Obunge Mula Jack Wamboka kuri Rais Ruto kuputa siezi linture mbere batamu belia iteno kulokera mbunge. Abunge bembe otumiri otiro kumusemu niyo mirana Rais yura banki bwithika aruna yawe ntuko ya royo. Kire aro siasa turolelya rwendo rochwa ntaire ya thiri county ya Meru ore kuona kanite kuchanio chotongere kuma mwaka yo 2022. Twakuretera gitunchike muthie kirondoro mwanya makaya ya ichomoro. Kwa tuone kilinteto chiwero thaithatu. Obunge Obumula Jack Wamboka wete kwa Kenyatta yatika mweri twetite bakethero nende bakingata minister urimi na ndeithia mithikali ntugure akiari Wamboka awete mwankane ndi northern nditisaini na de komirio chia bunge ba Meru na Kenya Kwanza kuringana na watho kenda kwebelia minister ongwene kuluki na Rais Ruto ebelia mithika itine kimbere ya bunge ba mwingata no mutureria ndao irore gana rimwe 10 kumakire bunge na ndibi uthuranitwe na bianenkani no biri amwe na musona jo endekithirira kumwita minister meja ndiro ne Kenya mithikali ntore gitene mwene musonda jojo rene bunga kuma rotera Bumula bwana Jack Wamboka akerera ndikibante tunogite na dirite kubangana nteto shonde na nande naramubira jori kiri abangane ba bunge bedro bagekira nteto je kirionda pepa. We are looking at at latest Tuesday, Wednesday next week. We should be done with one Mithika Linturi. We are also asking the President, William Ruto. Agriculture is the backbone of the economy of this country. You are putting so much effort in the agriculture sector. Please don't allow one rogue minister to disrupt that which you are doing for this nation. Bwana Rais, tunakusaidia wewe. Na kama bunge tunataka kumwomba Linturi Mithika ajibandue kabla tujambandua, kwa sababu iwapo uchunguzi wa kina itafanyika haiwezi fanyika kama yako pale, na iwapo hana lolote la kufisha basi ni apeane njia uchunguzi ifanywe. Iwapo wale watamchunguza watapata kwamba hana hatia atarudi. Kibamwe bagishushiye kinene kya bunge ba Kenya Kwanza barebe kirite musona jo kirore ija kwangerekana obunge kumurotero mbere North Geoffrey Roko Agadonio Mushomba wa Githunguri na obunge shiko bunge kya Aldai Merian Kitan aidha naku ama obunge wa Mboka kwethura kiuga kuna bunge ba kumarotero akaunti ya Meru bakirite kirore nteto jewe tugotikithanire listire andiki ni nyankuru kitu aboria bonde bakanite oto ikirite kirore. Members who have signed are from across political divides. KK members have signed. Some members from Meru have signed. Ntera saina. Nakete ntera saina. Mtu adhiorunka na maratasi yake akiurasha na mbunge bari. Ake akudwacha ineri nunge tomba kumia na tomba kono lakini ntomo babe girite saini na ndi no mote Meru girite saini. Onte kodanya ko Meru enda kworo mwenzake. Ko batwe kila Meru ndi no mote wigirite no twitwarakia bautu tukaria Meru bandu tukomba kwetha tukirungama na one of us so kwetha ibo ibanga ibendele kwetha baibanga completely mbati bethe bakimenya mbunge loving ire umba kwetha kendelea u
inya bautu tuketha tu in that forefront. Minister Mithika Linturi emenerwa no tubafatarize nthuku nteto iria mwankira kagitene gaka agwatire tutifatarize nthuku enenkero arimi inkunia ngiri thatu ake kumakiri kampuni ya Kel Chemicals chale maitia. Sisi tuko na grounds enough za kumtimua Mithika Linturi. In the first place, Mithika Linturi was not fit even to hold office. Looking at the cases Mithika has had, some of which have not even been concluded up to now. Itakumbukwa kwamba Mheshimiwa Mithika Linturi alilete motion ya kuimpeach Mheshimiwa Waiguru. Akachukua signatures za Wakenya, za wabunge. Lakini ilipofika akaweka kwa order paper, ilipofika siku ya kuweka motion, Mithika Linturi akaenda Naivasha kukula happy na kupewa pesa. Hiyo inaharibu heshima ya bunge. Mimi Wanami wa Mboka tunamaliza na Mithika Linturi kwa bunge. Asishughulike kutuma watu wanatuma kwangu. Mimi sio mtu wa kununuliwa. Sisi tukutane kwa flow. Kamiti ya urimi ya bunge ni bunge Senate noshenderete kwithirwa cithungura nteto ici bionereria bionthe nabio kumakira kiama baba ingi biemorotere mdio NCPB amo na waziri Mithika Linturi. Mheshimiwa Mpuru Aburi imukiamo kamiti ya bunge nene urimi. Na ukianza kulaumiwa usiseme ni community ya Meru inalaumiwa. Hapana, ni wewe na familia yako. Kwa sababu zile pesa zinakuja ama zile unapewa inaingia mfukoni mwako. Haingii ni mfukoni wa Tigania wala wa Imenti wala wa Gembe, ni kwa mfuko yako. Wewe Mpuru mtu Aburi, kama wewe umekula mali ya Watigania ama mali ya Wakenya, wewe na familia yako ndio mnafaa kulaumiwa, sio Meru mzima. Na usio kalia ya kwamba Meru napigwa. Hakuna Meru napigwa, wewe ndio mkora, ndio unafaa upigwe. Na mzee ameenda ameleta pesa bibi anunue unga na mafuta tukule chapati. Bibi aone si vizuri alete githeri. Utaraumu bibi ama utaraumu bwana? Utaraumu bibi ama utaraumu bwana? Kwa hivyo hapa hakuna lawama ya Mheshimiwa Mutunga, mambo ya fertilizer gushi. Ndakithiria rewita minister kana mutongeri onthe gitine gukurukira kire bunge no mwanka musona jodorina saini 80 na inyankorukika gitene yakuringa kura mungana jwa bunge tu dhan jodorina kura gwita mtu na kire kwithira ikiathurana waziri Mithika Linturi kwithira kiendera ukatera giti kire ofisi ya kilimo kana inde ithana kumiraja gwitana kwithira kuna mecheza kigisia mara musona jo kwithira kiro na jodorina kurukira mitaratara mwanya nene ke reporter ndo shoro TV mali koroni bile bia kingi na kine kimshuniro beta mongera abunge kumembe bwete musemano yo kwarire mirayo yurari yo kareke muthenya ruyo arune rais ni yotirite bwete rwarene bona nena rais kaita kala kururashia bunge towers na raberere akabantu kwengia kwarire kemera kiba kiromba ikundi mwanye bemira bitire bikiya mona kwaria na muombo yo mokendo ochwira kemera ntaira. Abunge ba Igembe eliba mubungu wa Igembe agatigate Dan Kiele, mubungu wa Igembe North Julius Letumu na mubungu wa Igembe South John Paul Mwirigi leo ni bana litagoterwa kwa musemano wa Mibamera na Rais William Ruto muthenya wa Rome. Abunge baba baluga nyuma ya kuthia waraneria na Rais William Ruto muthenya mdekero rugoria bonyombe abunge Towers amujwa Nairobi. Rais William Ruto na rombete musemano jogoterwa mpaka ntuku ingi ile kanenkanirwa kima tuthiete. Abunge baba baluga Rais William Ruto nelithite kwina mauntu maumirite tagituka mutongoro wa jeshi Francis Ogola na jeshi bangi amuna mbura nene ile kondo tungata bwae bwakwe. Tunaomba radhi nonto ibukumya thirikari ciumia kithiru ikwari na mantu ya tokere na mantu ya already tare muno ya floods na mantu ya na mantu maingi de thirikari. Rira kiumia kiangarata na mibango mingi ya serikali ya kana thirikari ni umbawe tatambere kou muchemani yayo yaregirito kuthairo tariki 26 karero huyu ateatika biashara wetu na ofisi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari Samoei Ruto yotomba kuthairo hankwira biashara wetu betho bana ukiriria betho bana umuvumilivu na betho bana imani na thirikari ya mukathe Rais wa Jamhuri ya Kenya te kwenda wetu ka kwenda no kwao ni kuringa na aliwiri
mantu yatokere tutena uwezo wo ya control ko rais na idishire na makamu we na go akabaurie time then next week kiumia gitu thitha twira ntugo yongwa na itokara rais rugire twinde tu yao nombo twakikishira next week atwa ntugo leto atimana na noe na makamu we na mawaziri baba kuhusika kimantu tu nayo kenda tombotethwa but bautwe bora tombere kwitha tuke hapa tukaria members ba parliament kumembe itwire no monka tombe kwitha tuke rungama na mwananchi okumembe monka tukwira kamba kwitha etetheka so arimi bamira babati kwitha bakimenya otentu kwenyemwe tugomba kwitha tuke legea kimusimamo yora tu inajua na no monka kimera kemira kiombe kwitha kikiona mbia na no monka kateos the middlemen barora be ao baraba ombete kwitha baichetha na mauria mira no monka thirikari umbe kwitheba ritarutao abunge baba baigembe ukagitakani baleganete na nteto ati kwina kimenyaniro kiri arimi bala bautara kuthi mucemanio niojo mearilela gwetetwo ni arimi bamwe kumantere inom ndirona oro antu ndebo mwe TV-ne bakiwa ngantu ibeti barabeti te biashara bya mira ni makanga kakwenda kuwa biashara ya mira etanjiria na baraba kwaria muno biashara ya mira ni ara ukinyitara misugu ikwara akuru pembe na kungi baita kwende mira kinya Uganda Tanzania na Mbeya ku biashara mira etanjiria bangi kuona baiteti laene ukona mtu andishi baba ina itoboni kila ututembera na batu ajumbe ture ndene ya mira kama harimi na kinya biashara na kinya ture atongeria tote kwenda activist kula anto batisi manto amira kinya kidogo batendi atondo maisha yo batara kinya mira batisi mira ni mbina na taita baiba sotu ya kia bakulugite bete shughuli necho ingi kireni ki baba isiyo babwire kwanza tukumie tu siasa kidogo tuyo tulita njirene yetu yo kombwa mira industry once and for all mira ikiagwetha itonyero ki siasa na kwetha bautwe ibokuona rimwe tukithira tukiandu mantu yetu diplomatically tuyandu no ndu kwenda mira icoka arora ya cokete kara yari kaita karora yombere kwithe England na narora Netherlands amwe no gwa bunge baba ni barombete ngwataniro kire ikundi nkorani bia mera kenda kuthiria mpatho ile bakugaite baterie kagitakara rais William Ruto ona niti wendi bagukiria mera kwa uka kwenda kwira antu betu thirikari ina goodwill mno president wetu wa jamhuri deputy president na viongozi vionde kinya wasiri wa agriculture bodo bana goodwill na mantu abira na bahatwi kungwera tukurita tutekurita na musukumo yo muntu nore ku twirita ngwe ya community na antu betu begembe na Meru County na twina bahati dai twina goodwill ya thirikari twina rais ututhikiria twina makamu ututhikiria twina abunge baumite basically kimantu ni amira na bo yamenya na bo meathinirio ko tukaro tethuka thai kire mira industry tutikoro tethuka batu turatongoria ukubona tubatatu abegembe north central na south tuwatanirite uba mono mwe kurumwe ko tukwendenya batu na wana biashara ikundi bionthe biekuo yeka tofauti cio mwanya tuwatanire kaita kao kaita karora tupati kwetha tukiandu kimira kiu na tu very careful no ntuko botomba kwetha tukiandu kimira ki antu batu antu baketha bakia misinformed na bakanjiria kwetha inyabo bakinge negative information ka negative picture kuhusu kimiraki kulingana na bunge baba Baigembe ni atikiume tuthiite rais William Ruto akaomba kwithirwa kibeleithia rila mucemanio jo wa guceweru kiri mathina mama mainyirite kimera kia mira ukethirwo kithithika kuma mujibu na Nairobi bunge ni nene Beta Antony Rangi wa Kathenya Rembra yitite na mbere kura utumiri ba barabara ya marega witaka gwatereri mwaro body mekindori nipa kutheta na kumakira na board school sitete kururu no ntuba kuthoga kwayo akaribaba wengi ya kingo wita marega kumwaka gwata kinyoni thirite itianirwa netutumika kaitene kaba kienda mubunge wa Mpuru Aburi kumithiatira ukirimithika ayana ripoti akari na atumiri ba barabara kuma marea wetaka gwata wondine mekindori tianie centro
ibatarĩrĩtie mathĩna kĩthũmba yaraba ũkũlũkĩra mũno kaitene ka kambura mũno nteretie mũguru ya Mwerombori kumania na kiraba kui kuthukanga kwa barabara aritwa beto bateta skuru thaira kuraura na yantuku ingi kwari ugoro ndi utumana kanti mbura yaurire ori ubakinya umwerene bacokete ndathwana kiana bau bawita rui ngari cie mukila yo na cie na mukila yura undalo amire ndauri onto gwakwa ni akuina mwera ndauri akweri ana bakwa mbua batereta rui bonde bathiriria umbua mathaya ile mwankarira mbura yakire iya maingi turere ainya mpara igwithira uri ona mbeca uri makibaro otuko ugeta kurabia kuruga igotukire mbura niurere tutiona tukilila rwero rwa ngwethitio wao na rwaita na mbeca ciakwa tu bepte kwa barabara na kulukita umete njaga bwata umete rwa maramete kabwata rwa ngwethitio wao na rwirite nyamu taoni rokere la komnele ana bese chukuru ba sekondari gon te ya toro na mbura njene nke ya kwena mania mwara mwankara na bakaunira na ingenda rwerwa ingia na inya rwanda asia ana bakariganja bakaraweta sukuru nontu ye mange muno bareta sukuru kinya mwachi akethira yetwe tote meo muni arwe to mwikia nani ngenyoka uria bikibiki kumaroka nti ya mwejera moche mwikia ka mwete onora nontu atemenya ku etemya ku na rwe gokiura no kogetera mwankambure gakia kenda mutoro ikia cibitari aitha ri mwamba nyokwira nyumba weterete rwe rukuluka baba inge muno baba yero inyana nyumba ne akoro bari to baba inge muno nontu bakwithira ngarite kinya bikibiki ite kinya no temenya mukama to motoria mwarene yo kuringana bojo gana arato tuma bikibise to ka kotha to ke era merene ya bikibidi that's service njega so ninko datankaria mto bikibiki kiromba mosimo tumporo abori contractor toretere tafadhali to moromanete okene muno na to bikire karabati ani kenda bikibise to kona thina na to kona accident ke barabara itu tumira kuringana nabo barabara ini ambiriretie kubuithwa kuma kingoweta maria mwankaka gwata endewere ukinyira nto amwe ya lwamane tabuithwa burako batin contractor narekanire na barabara narekanire nyempere mbura reka kura atekira karabati ndene barabara aikire maramu kindogo ara yo chokera to ntito marega Mwerombori kuma marega ta Mwerombori weta kagwata barabara tiweka rio tuna mbiku yayo ebatere bithwe ikuromora murodi 260 ichoke yikire karabati itandatu na kinyato riwo kwenda karabati box karabati enjaga ichoke yikiro drainage nete morwe bwega lakini njire ya irera bithwa iratiro ntu twa marega na kinyana kwa bithetwe drainage ya barabara eu stiri kwa thukangire na natwenda ikiro karabati itekiro barabara ne ingekire ringi kuntu weta kuonde natwenda kana na ebatire we kubithwa kwa thukire bora wakari mbere roi barombete mubunge wa Omporo abori kuthiatera na utira barabara ine kubithwa bora kubatikende baguna itokoromba mheshimiwa wetu poro abori ito mwera no tulawana thataira oma contractor o tureria kwaria noe atura tokoria mheshimiwa toilie tokona yakaba watanirite na mheshimiwa mantu ne ya mheshimiwa kethira buti watanirite na contractor mwirene yao tumuone mbiku tumuone karabati tumuone maramu nawe bati wekira batu bito kwenda ne akieto batu tururia mbeca cietu cia thirikari woti wetu baturitana mibuko yetu kenda turi thirikari turitira ngui inabwetire na batu tatukurwa na muntu tuya tukwa ditare turetiria siasa ira maendeleo itokwatane antu betu tako ndi siasa ene turi lakini gintu kionde kia thirikari kira kibatire kia mwananchi iko tuwitie ruari na itukuri ofisi yekera ere batire kubithe njira na patroni okera itukome mheshimiwa Mpuru tureuria ni ntu njirete bithe tubura batire bithu na no atukarite muntu athura weta tukaria na ugere wakaria tiani otento kia tiani kaigwa kabato tiania mheshimiwa contractor kuwekera maramu pati imwe na mara mwenge retera toro chukuru aku auro tere itolezo kwetha ko corruption ni wenda na mbeja ni tangi idrikare kedro techo toro ichaku ine batu tomenye itogeta mava menge mnonto wetra roya anto ba guru imokuo kama mheshimiwa to goria nete yo kedho no to budhiria kai contractor achenchwe amuna bo kuringana na mukariri etio kiratigania barabara erungurwa thirikari kaunti Meru ndomo bunge Mporo abori amekire mibango ne yawe kenda kutheria karibantere ibarakinyane arimi njorwa murio na ibangi na fesi yele na araku akimwaka yoyete mathabu ya thirikari ngwengi yondere tiere barabara ene karuto buru nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Uwe mukiri ni kuma kintu tuno tukuona kanya kambira gakuno kweta kuraya nchokerete na nteto ingi
Bana baku ni botoro baruju ritana mwana waku ega bwagwikaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe turura ria kwi nagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Rugono rwaku ni rwagitumi guti rugono ruri runene kana runini ambiria rugono rwaku narua na kurugura Absa One account na wigwatire 10% interest per annum ya muthitho jwaku. Download app ya Absa Kenya kenda kurugura account yu. Absa, your story matters. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download Star Times on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Hata kanyakika kathongika wete green. Nange. Karibuni. Ala. Nontu mathaicetireri na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma. Irio bia kuria. Ile kama yako kuigua. Kario kang'entere bauga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongweterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kariozo. Chua ndo mekaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yotumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Kino kwa tukarania wa nyomba hiyo. Zuzu nane netosa. Afya Plus. Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona abi. Afya Plus. Nasho jumutu. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Tukugwatio geni Otawa Farm Ruire. Aja twina mithemba mwanya mwanya ya ndethia kwambiria ng'ombe cia iria nene cia Freshia na Asha na igo kwa iria kinya gugakenera urimi bwaku ng'ombe cia nyama kirendia banyama kana wenda kinya cia kurithia na mithemba mwanya mwanya ya mburi na ng'ondu. Twina inya twana twa makuyu kana fingerlings cia tilapia na catfish ikiri barabe na weruba kurethia makuyu na inya wenda tilapia inene cia kuria kana kwendia irio. Twina mashunkwa ja maingi ja mathongi mono na jena murio imwe kwa imwe kuma mundene jwetu na kinya wenda ja kwendia aranirie na atwi. Turiongere umenye mantu kathomba jegi urimi no rithi bwa kinande na kinya ukethira ataramba ndithia mwanya mwanya naja ukauma na mbewe kukenete na kinya kithomo ukaana nakio. Wenda gwika order yaku kiuria kana yendekithia ringa thimu namba 0795 827743 waranirie na Nkirote. Otawa Farm turiongere wone urimi bwina mwanya. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nguno
Chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Wano tuweta na mbere kurumbera nteto chiewero thaithatu. Kuma mwaka yu 2022 kaunti ya Meru itura kuchenyo nesio tongeri ontuburabule titiwiti na mbere maturene. Bunge ya kaunti ya Meru ningatite ngavana Kawira Maitele shokashone bunge ya Senate makarigara ya tumeiteru kukura siasa rukara mankulukia teteka MCA na gavana. Akabubo teani munini wa gavana bationa na ritho kuritho na gavana untubura munini wa gavana ethirite tareria na ukulukira kinyamara thirikari na herari untubonende nibutambite kiria bunge Senate na kinya CS Mithikalenture akurubanjuru chegene ndi bakiambredio chwantaira chochokaniria urumunde ni akaunti ya Meru na bethirite baike karo na Rais William Ruto. Phineas Imana aina ruonoro rwa siasa. Nyuma ya kithurano kia mwaka wa 2022 siasa ichionekanire kumamila na kuthira ndene akaunti ya Meru na kire giti kia ungavana ngaukana na ithurano vya mbere utiwe nende wethirite wina nkanja kumani na mpumi na kukinya kutoneka egambari kwa koti njiririe na gucokeria antu ba Meru bonde nkatho barabombite kutoa kanya kana kwa gavana Kawira Mwangaza kanya kakubatongeria kumania nabu gavana Kawira Mwangaza ethira kinyutha kwa muma na ntukuwa kinyutho muma atongeria ba Meru baria bunge bethira baimwe kaira wirani kurunga Manuel na umwa tambaru kiri utongeria bokie. Tunakupatia support yote uko Centroiment ni kwenu, tutakusupport kwa mambo yote yale unataka tufanye, na tumekubaliana tutapeleka Meru mbele tukiwa na wewe, kuwa na uhakika ya kwamba sisi tukiwa katika serikali kuu kule juu tuko tayari kufanya kazi na wewe. Mimi kama mbunge wa Igembe Central naahidi kukupa support yangu. Wirane bwa munabu butariere muno na mantu yethira yakioneka kuthangalana narembere rwaria rukwebelia tine ngavana Kawira Mwangaza rwethira rwika kwa mbere ya mbunge ya kaunti ya Meru ni MCA Wandi Abogeta West New DMK Kyogora rwaria rwanende rwethire kinya rwikuruka. The Assembly therefore resolves to impeach the governor under Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Governments Act, and Standing Order number 65 of the Standing Orders of the Assembly on the following grounds. Ario kinywa mbungeni ya Senate mbunge huu iramono kia no muchokia Meru ringi na mulikibia ya gavana wa kaunti huu. The matter of impeachment of the governor of Meru, that matter is now put to rest. Ningocokeria mwathani nkatho nuntu bwa kuombana na ningocokeria Senate nkatho nuntu bwa kurungamana uma na ngacokeria antu ba Meru nkatho bonthe barabara romba pamwe beta fasting bangi beta makanisa kuromba. Nyuma yekiocokera mwambirione yo mwaka muthiru yo 2023 thiri na urumwe bironeka mbungene u arakinya MCAs babethire bakiotana Iran na gavana Kawira Mwangaza na utuma uchore bukatha antu betu ba Kenya antu kwena ru intu kwinene ni ontu mantya twathie tuthirite kiumia kira kingi tukuthiria na tomba gwitikaniria na sisi kama bunge letu la Meru
Tumeambia gavana wetu kwamba sisi tuko tayari, yale ambayo yote yanahitajika kufanywa na bunge. Maingi itwethira twina ara reserve gavana aketha ina reserve wenka mara tweta mechamanio iketha mechamanio tutweshimiana, lakini twetikanire na gavana kuma ruare ba tuketha twetane twikintu kimwe tumuikie na mashinani twete twakane tukaranie twaile mirandi tona Meru iwita na mbere bubwega na gavana nonto kinya itairitite ituwete nende tukawa buranga bana arawa maendeleo kabati kinya turua maendeleo nende tai kabati itogweretwe na arua nonto twina county assembly ya Meru tukulikia kugwatanira kiri mantu jara jonde tutira gwatanirite ala uchorebu kinya butariire ntuko yanona butirethira bwe kinya muthia kawira nkwira wi murongo no te bishop totona bishop ya wogwatwe na kenda kwagirithia no chukaniria thiri Miru rais arethira gika muchemanio ntere chana kuru na atongeria ba Miru ende bakiari nyuma ya muchemanio abunge ba wotigo ke batake thire kikiara kuicha yake ba ikundirwe na ukethia rais na kithira kwebubo umire ni ibwa kichethira ikioneka muchemanio ne yu ambuge goro ichai yake turetere kunywa State House na ukethia president na barea ba kumena na bamenanira no na watuika tweta kwanika tuga mbio kwanika ngu chietu chia rukogi kiri ageni igoro gutari na mantu ame kwariria muno no turete twaringe tuma sana very unfortunate. It was very unfortunate. Twabuita wita ubatongoria bangi beta bakandelebarate na bitu kwenda niki lakini we made a bladder to display our differences. Ntuko inka nyumene rais munini wokia na atongeria nkabo bado ba Miru bethira bakinya mambure ni amaromba ntere chelare na unende ngabana kawira mwangaza ethira kyatura kyothe buru na wita atongeria bamwe ba Miru makatero county aitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria Meru iko na shida. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above hawezi ku make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi, tumbo zao. Tunakuomba ufungue Meru siku ya leo Mheshimiwa Rais. Na kuna watu hawajakubali governor ni mama. Kuna watu hawajakubali governor ni mama. Na bobo yaniana rwaria rungiro kumwebelietine rwarero ikiru mbere ni mutongeria ura waro baraba inge kaitene kau Evans Mawira Karia. At this juncture, honorable members, the ayes have it and the motion is passed. And the governor stands impeached by the county as the honorable members, and the governor stands impeached by the county assembly of Meru. Thank you. There otu yedira kilima Miru. Na kinya nyuma ya ruo kwithira rwi kinya mbere ambunge ya seneta yabwethio bure buthitia umbere na bone kulikithia ngavana Kawira Mwangaza ya ngavana wa Meru. Tariki 3 mweri Joina akuroba Njuri Nchekebe thira baika muchemanio na munini wa rais Njako Kenyeri kenda kweria kuria ntaira yochokeria thiri Meru endo ntobona ende mwankira nende butithirite bukioneka bamuthia ni buriku bamuthia ni atongeria ba Meru baria akuroba Njuri Ncheke na atongeria bangi ba gisiasa kwithira baichemana kia na wika muchemanio na rais wa nthiguru ya Kenya Ntere Chesagana endi nendi muchemanio iyo teri kwithira yukioneka matunda yayo ni yariku aya kareka kira bangi bethirite nende bagietiraha ni kona bubuongo pramanto ya kedra ya gita na mbere Miru kidra thiri ikedra icho kaira kanani ate bubuongo manto yakara Phineas Imana garu ya siasa kirendeto Cheweru.
ngwataniro ya kari bare mamuno mithune nio CFA ni bethirite bena kaitaka ko munyuma thirikari okulukira minister orera Soipantuya kurita mwerekera yo kuingatwa mwithune mbere ya thirikari kurita mwerekera yo arimbi baingi ni baritaniritie na kuanda into bietumye mona mitindene ya mithwe ukiriro kionende nikuya nende bakiure thirikari babiruki yao no bachokeria kire kuri makiricho morobe mitho b rabethirite bakiwa maisha ndi ethirite yakiwa mabonene no ntubo itia kwa ngarama iyo toro kindege chunchike muthia kironoro mwanya ureteri ni muthuri Murioki. Nimekuonaniria mithangiko iria arimbera bari botonya mitune mathina njira bakurukirite na mthonyo na arua nikitunjike muthia hatutegera tongeria bagita ukebo kumanya makaya jaria ikundi bya CFA kumalo imenti na payment mbena jo ojo nikale mutethia MC wa municipality na kinyanwe wale mukarigite wa CFA payment bwambere Caleb arambe kuga ginto kira kina thinaja na ukejiko no betikanitie beri batiri wa mbecha cia wikethwa chiku kwanda mungao na mpe na igwa chindi timpempe na ndiri abeje bathithia ngugira bitire onde na ningugi njumu bamita all of a sudden uri bathiria kuthia contract yawe ekutheria gichomoro no thirikari je ibenge ite over compensate. So on my part I feel that the community has been misused. The late channel itatumirwe na ndauga the late channel suran kuga ankuga antuba baringitwa bakerwa mimbi nande kwe mantu jatibu jabu kuthithia pagategera tabombo thia kenda barekebisha lakini ando tu ombi kuma nara umite Nairobi witi andegene wija antu jawe ndegene ogategera antu jaona gikariu o nyamwire ibushi lakini utona mite lakini ukeja ndiguriro kona the reality ria kwa kuit. But now when you observe everything we ndegene guru I think kau no tukoserete na ni antu betu bagirite late yao na ugabo kimantu jaja mwito atongiria baraba ingi betikaniria tua ya minister wa mitu no Soipantuya kuinga mitu ije litarire riega. Haikuwa mzuri kufunga msitu, lakini pia walikuwa wanasaidia serikali kuondoa lantana ikiwa hapo ni ngumu sana miti kumea, so hawa wale walikuwa wanaenda kulima walikuwa wanaondoa lantana for free. Walikuwa wanalipisha na serikali haina pesa ya kulipa ya kuondoa lantana. Lantana ni kama hyacinth ile iko Lake Victoria. Hiyo hyacinth ikikava maji inamaliza yote. Hivyo lantana ikispread hakuna mti itaweza kumea, ni kama inakava na inaendanga haraka sana. So hawa watu wale walikuwa wakiingia kwa msitu kulima chakula walikuwa wakati wanamaliza kulima wanaondoa lantana, so walikuwa wakiprotect environment na serikali na rĩrĩa directive ile yaitirwo ni CS Soipantuya ni yagwatira antu bare ofungandi no tuna boi bari bakwanda irio byao na ndari mwitu na ndona bena mungao bandite na ikwaci na bagwita bero bagatonya mwitu ni bare mirora bagaite into byao no nto area actually bandite na era ndariungire bandite mpempe I mean bandite mungao na ikwaci ni area akwiruire na nuko na area kira kino igicomoro no twintwera ukurukiro for a long time igicomoro betire batuguta na bakura riu banda into byao na bakwanda irio byao bachokera banda kinya mitu no tunya thai mitiriku so ambuge itagarire ari na haraka no tunaku no kumenya kwina conservative forest Omiru ni uri omburia a minister na bati kwale na conservative ura Omiru nikenda bambo kwewa report yongwa na ata CFA wiri mwitone na aba uthukie mwito kana aba kumithia miti mwitone na kwanda miti no ndatega ba mami bajuju aba kuingwa kithoka aba kuingwa ruire aba kuingwa monganda uterera rwatigania mwito jo na antu ajo raitite kuthira bai twandite miti 15 billion ire kwirikana na twina marshal plan na itwandikanirite na forester
twamenyora tukanda miti bibi atumantu betu bengori gwakaraje kamiru itina kieneri gwakaraje kamiru yani itikari twiri twatumate twengwa twajeka thirikari ya kaunti kukurukira munini wa gavana Toithinkia auga ni babwirinya bukutonyera kuona antu baba kona kioto. Department ya Public Service na Legal Affairs itukumire gatigate ni kenda Ameru batekarire yakabate na kiene akoro barankuona bakirita agreement chiao bakirira bakiwa thirikari ne batethie baibwe kinya sauti ya thirikari ne kwaria ne kenda kinya kethira ne competition ndene ya koti thirikari ya Meru ya county twina mawakili babaingi bomba kuyukia petitions yuchia antobeto siarimi bauba bakuwa ne batunyi irio biao na iba kuingwa ntere cia mithu kimakosa ni kenda baomba kwa represented tomba kuibwa kethira thirikari ra nene yomba kuba compensate na bura ne Senator Meru Kadhuri Murungi kuma kiri PS Gitonga utukomnyekana kethira bukethwa bwikinyanira imbalite kinyana PS nonto ndeta wa PS office ne wenda mwirana tantu baba kadi jeriu atwabanga ntukumu mweri jujwe na tugetanwe ground mwanka Meru tutgiruke muito jujwa jwa kithoka jujwa apa na ro imenti tweteke nyontuliri na iringi chionde tutege uria muito yetu ikari the status ya mitu yetu na ireo ndamwirire nonto kinya tugeta nara ruire weta mwanka nara Meru University irera yondi gicumuro kiujuriku ambira tugeta batege bonethwa iriezi no bae antukanya bateme batukutematira je no na barime nikenda bo na umana te PS Gitonga na buri kweja na kuthiurunga mito neti akiona ngogire ikundi bibe itaga ire tongere tuneso ipan minister waziri toma PS yoku mwana wetu uju gwetwa Gitonga joju mutume mwire arugure mwito antubetu bone uru mutume mwire arugure mwito antubetu bombokethea kimera kiria mutume mwire arugure mwito ikenda inyatwe mbecha chietu ira tuitire twagita nduterero forestry tikaurothere kwa yo itukotha tukathithia maandamano jatina bairi guku boto wa pana Meru bwana tigeni. Charity begins at home Gitonga. Charity does not begin in Nairobi, my friend. Utumbi kuja less than kilometer ithano kwa kuna Meru witho no kwiro inga muito gwe kwa mbere na ugana ndo etha tu etha twa kuringa ringira mpiro tithite ngugenjaga my friend tugakwira tugu call out tukwile this is print no rendi kuonania print yakuna kuinga muito jwa kwenu and it will happen wa inga na mbuga ekuru baba ne bonde but at the end of the day history will judge you from there tukambio kunjanje rau that they Gitonga ari PS o mito ile ngire ba mami beto mutone akwenda utunge tumboku akwenda kunge tumbikuwa na wathitheria meto tuga wejire o aikuru mundo kurima wejiro inga muito indi krija jonde nandi miaria mirunga mirio mito ndeni ya Meru no Wellington Daka kuga baketha bakarania na ikundi bibi nikenda gwika mawatho jangi jara baketha bakithingata nikuonania ati ikundi bibi piomba kuona weru kairi soe kidogo hatukusimamisha tulizidisha kidogo postpone tulizia kwa muda kidogo ndio tufanye ile ndio mpango tuitengeneze ikuwe dhabiti kwa msitu wa Meru Meru Forest Station na Lower Imende Forest Station ile mnasema kizungu organization ndio ile tuwe na mkataba mzuri ya kufanya kazi ndio tuweze kuona wananchi wanafaidika kwa sababu ile muhimu kabisa ingine inasaidia ni mambo ya chakula food security lakini haisaidii kuumiza mazingira na sisi tunataka kutoa zile miti ambazo zisaidii kwa misitu sio miti actually ni kwekwe kama moja inaitwa Randana Kamara ingine inaitwa Mauritius Stone ingine inaitwa Giant Either ambazo hasina faida yoyote kwa msitu na kwa wananchi na kwa mazingira na ndio turudishe zile ziko na faida lakini ni mpango tu tunafanya wakati tunaendelea pamoja ndio mpango ukuwe mzuri na inaweza kuangaliwa vizuri na washikadau na serikali na kiuria kira kinene nandi tukithirikiria no kethro akigwa kiriro na makaje ikundi bibi wajeria mbuge undi party timu ye senator timu ye itongeretwe manda indoro tumwitate ndorothi ibeyete office ekwa na twakarandi guna twaraniria nabo muno na twegeragia ura twaba support muntu aweru uri aja muriuki yagonu iyo maburanko gitate nkuga
twaraia uria antu betu baerie bakomba kurima mwitu na jojo baitethie na thirikari gite atia itetheke na mwitu yo gite atia jobwe lakini andi thai mutu jura rutigirwe jurimiri jwandirwa jwarimirwa jwatiganirwo the wind yakurangurukia muti by fund wind na ndukethiria mwitu jakura kunza gukare ketho ya waste nonto chomoro kira gachoka kairi na this time gachoka kina miruki kina rates kina everything yakuranga nkurukia nyamara guchokia mwitu jakaire mbio kichomoro mwitu na kairi. So I feel that it is the high time we talk to each other. Now need to quality CS or national government. I'm talking to our son Gitonga. We should reason with this. Na okethera thirikari ni kwenda twanda miti bilioni 15. Party ya kwanda miti bilioni 15 ni rera miti iwe kimenyerawa na antu beto ba Meru korona vijana ibairutaniritie kwanda miti na kumimenyera, lakini ni orera ekoro ya baraba kaanda miti ni kwethuri bawitikirua bakauria irio kuo nikenda tukianda miti tutigethire twina mpara forest ora we Meru na tubaraba gwitabo ngui babati kuriunga mwitu bakabera aja ekaije 10 andeni irio bikariojo burimeni andeni irio bikariojo na tuga supervise kenda miti akora bukebera so watweka conservatoire we Meru na gwita identify areas zira miti bati kwanda kinywe na bati gwithirwa na uwezo bakwa advise thirikari tweta mwitu na jo ankunga kwina sport area i plain eka 15 eka 20 na tukaandaja na community area ikomba gutetheka na miti yume na ntuiba go supervise na miti yakura bomba kwevra so Nikino kimuciari wenthe kutharimwa na kana keno gima buboya bumwire nyuma ya mieri kenda ni rono ro Purity Karemi rone mami wana bele wite ari kutharimwa na kana kawe katwele nikawatiro ni thina ya corona nende warenda milioni 2.5 kenda kono tungata kabwoburu gikeno kia muciari kuona mwana mukenu mwana mwega nyuma ya mieri kenda kumukamata indi botibu kuri Purity Karemi na murumu enjandiere kigunda kuma ntura ya Kigani mbari cia kare kiri gicigo mbunge kia Mara thina mwekoro kwa eta cibitari aro murito kugia mwana na gwita kugia mwana itwagwiritwe ya ciari tweterete mwana na kagitene karetere kugia mwana na agire mwana na mwana ari sawa after tukuthiria ntuku imwe daktari aliaraizire mwana ate gupumua bwega beja bamujukia bamutima bamwira nasare bauga kaba murairirie na after ntuku ithatu daktari aliaraizi mwana uyu oxygen oketie tendeke gwejaga araba purifier alingwe mbisa kuringana na bairi baba bagire kana Caroline Joy Zawandi na nyuma ya ntugu inkai kana gaka karonekana kari na thina ya murimo nkoro ikirikanaga iri na thina na gatakumba kubeba bwega na kuringwa mbisi ya mbere yaumeri sawa watwika acokero ingi ya nkoro na ari aringirwo gwatwika nkoro ina thina twacokua chogoria kairi aria daktari wa Kenyatta augire mwana uyu kwina wirigiro atwanda wajia kumenyera mwana mwangaria tukagwata mbeca cia kumwira India na aria turifaire lakini kuma kwambiria kunywa ndawa ine kuona improvement na ntoraino tutege oxygen ena kiumia kimwe kithiete kurira teke oxygen kenda gwikira na nkinya gucokia gikeno mothioni na nkinya nkoroni cia bairi baba bariendekana ciringi nkurukia milioni 2.5 kumbithia kana Zawandi ikuthi cibitari mbari cia India kenda kuruthwa nkoro ni kuona mwana wetu na wirigiro akabua tukeja kugwata mbia na mpwe buria kumbikika ndiromba antu bantetherie tuone mbeca kenda twina kanya kaega ga kwenjoy na mwana wakwa expenses yonde daktari totalile watwika irendeka 2.5 kodi iri gatulungamira inya cibitari na mantu monde maria makendekana kumania na bobo betete mbitwa kiria tongoria endi wega na nkinya antu bonthe bara baumba kubatetheria kenda gutetheria mwana wao
nandi batwo turi nandi guchwa njiro ra tomba wikia mwana India na turero tuthithagia manto ja mpura kombeka nandi chonte tuira twina chio twina mwana wetu aja lakini ana thina nandi we nayo ya nkoro batu twaithai kuma thai tugerie daktari arugire tugerie ora tomba tu kuthithia 14 days tuira tugukira le 5 manto jonde nkoro ni ina gikutho au nkoro ina gikutho ndamu na loje na mbibiriungano mwana aketha strain gwikia miruke na tora ruo parete ira chiomba gutethia mwana na aratumba gwikia mwana no twetere India so ijo manto jara tuchugurikira monka nande Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara betagwa Mateni Mugambi. Mwaka muthiro urimi bakawa wa factory ya Kegushene baikirie romba kiri mbunge ya county Meru kenda kono kereme ukuma kinyamare ne kyarungamiri pa society u MC wa Koloto Zendike wete akathia Toronto bokere minister ya biashara na Iwanda county na Meru kendo tutira army ba utugikare aina ripotie kinyanyuma ya Remiba Society ya Keguche kwethira bagike rombara ukire mbunge ya Meru mwanka muthiru bagite tore utongeria bo society ubukubathenia na kwethira tongeria baraba merungamirite bagitumira buthu kukigena kia arimi na mbunge ya Meru kurukira kamiti ya biashara na Iwanda yethire kithikira kirokia ona kujana ntera chege society ya Keguchia inde mwankira na gutuwe onekana no karimi betete na mbere kunyamara na bamwe barimi ne bachokete kaire mbunge ukurimbie kurenge kenda tuerewa kana tumenya petition ira twaretere aja last year na recommendation yethithwa ni county assembly ni utukuria niki report yetu ita adopted ira twaretere na nyeto kunengerwa report kana yukuria recommendation uria assembly kana committee eu ya trend uria ugire na mantu eu yonde mwanka thai twagitera uria jagitera bunge nontu ya implementero aremi baba kiaria ni borotete obisi Iwanda ya Central Imenti bakiuga disi orore kuna gwatanite na tongire barabara wathani ne bo society ukubadhangikia gitumi kia mwankira na ro kuma mwanka muthiru bationete Kyoto antu baba bwitu tutethia baba thirikari ya county ya Meru ya Meru batatu tethira tubaterie gutetheka tontu beyire batonyana na ariti bangugi batonyana na management society ya siasa watuika gututetheka administrator wa cooperative no utumika ni management ya Keguchia society na ntu baitu kwaga bene nyinga ingana atia bo bakure munda yo society bakarea mbeja cia society mwanka bakaeria murimi gintu nathi mwanka kare mwakwanda kuri makawa na wakiareria untu bubu munini wa mutongero baraba ingezi bola kinya wije Keneta ZDK na rio mo wa memba bakameteje Iwanda na biashara Department of Trade and Cooperatives niremi kana niregete kutethia arimi bau gukurukira kujuria mantu jara twaugire arimi bau batethio najo arimi bai bombera ukinya ya assembly ya Meru beja kuigwa statements irang mbetitie county executive ni untu ibagukaraje ka bagwatanirite thirikari county ya Meru ni gwatanirite na makatero jauja kuia arimi na statements iu ndienda kuga chieja kuria mono na tutikwirigira kuria tora statements ni junior officers ngugie county executive committee member ni kureta statements ira chietwa ni assembly kwau within the shortest time possible statement iu ni kwenda itunkwenda chieja kenda tumba kwiritiria ngugi no ntukure antu tugekira mirigi muthiene Zendike na ugite ni untu wa thobwa mbunge ya Meru bureje ne buthithike kiri society ya Keguchia bwari bwethire bukiritithwa ngugi mbere ya ntariki 13 mweri jwe 3 na untu bubu tithirite bukithithika na nandi Zendike na ugite wa korotithirwa kiara ni waziri wa Iwanda na biashara ja Meru ndienda kwira CEC urori in charge ya Trade Cooperatives na Enterprise Development kiriro kia farmers kana arimi ba factory ba society ya Keguchi kinyete methene oversight na nkari no stone unturned mwankantigire
aremi bakiegucia society bakuona justice na kinya ugwetha gokore moingugi kinya gotwakwania nontu tutiumba gwika muntu au agwatia amba kuia antu betu ba Meru na ibo tukaritie Report Randito Shawero Reakwari eto ni Mutugi Kare akariba kaunti ya Tharaka Nithi ni beri basuwe njira cia kuthiria mamba mbere ya kinya koti kienda kwebela ngarama inyingi na kunisia mamba ndeni ya koti ya yaritwe kire koti ya Chuka muthenya rwari njira ya kunisia mpinyano ya mamba kotine ya Chuka. Samara Geshima ana ripoti. Mururongano uranu ukurinkuria kwambiria ntugo iraithuranĩrĩtwe n'ũrũgamĩrĩri bwa koti ya Chuka ya kwaranĩria na karimanto makonie kuthiragia nkujanio maturani gũkũrũkĩra agwatithania batongeretwe imugambithania munene wa koti ya Chuka Lucy Gitari baingi ba atongoria bakinyagiria ubatu bwa kuthiragia magamba nje ya koti iri njira ya kunyithanyithia munyekano wa magamba kotini. Tunasema wacha ile maneno inaweza enda AJS iende mahakama iachiwe ile kasi, ni lazima ikuje kotini. Katiba yetu imetupea hiyo nafasi ya kutatua mambo yetu hapo nyumbani ambayo ni simple matters, bandala ya kuja kotini kuwaste pesa time ambayo ungetumia kwa maneno ingine. Inatusaidia kwa sababu pia tunapunguza watu ambao pale prison kumejazana, na ni kitu ambayo tunaweza saidia hata manyumbani, na hiyo maneno yote ishe na mtu abadilike. Ukienda pale kumejazana sana na unasikia mwingine ni mkola wa kuku ambaye hata ni siku yake ya kwanza, lakini vile aliletwa hapa na kosa ya kuiba kuku, huyu ni mtu angeongeleshwa na achane na hiyo ukola na arudi nyumbani. Tunasema turudie zile hatua tulikuwa tunachukua kama society. Wazee wa kijiji walikuwa wanatatua shida zikitokea kwa vijiji zetu. Mugambithania Joyce Gandani aithurate kaunti ya Tharaka Nithi iri nyuma mantoni makonie ndeto eno ya kuthiria magamba na agwatithania. Kuna maybe other counties ambao wao wamekubali sana hii mambo ya alternative justice systems. Kama Northeastern wako na hiyo masla. Unajua huko kesi ndogo ndogo watu wanazungumza tu kule, wanalipana, wanamaliza. Lakini kuna mahali kwingine watu wameamini tu tuende koti. Tungependa kueleza wananchi mkirudi mashinani kama wako na watoto wahimize wafanye courses za mediation ili waweze kujua vile wanaweza fanya this alternative dispute resolutions. Kenda kunyithanyithia mururungano jonkuruki koti ino ni rugurite rwongi rwa kuthikiria magamba makonie nkujanio ya utonga kana winyangia bota ukuruka ciringi milioni 1 hamwe na koti yengi ira yambirwe ikatiba ino ya mwanka wa 2010 ya kuthikiria magamba makonie twana gaki. Koti ya madai madogo. Kitu nzuri na koti hii ni inasikiza kesi katika muda wa siku 60 kwenda chini, na tangu tuanze hii koti ilipofunguliwa mwaka jana December 2023 tumeweza kutatua kesi 25. Zile ambazo zimefailiwa watu wameleta kotini ni 35. Tumeweza kusikiza 25, zimebakia 10. The Children's Court specifically ilianza kufanya kazi 2005. Tumedeal na kesi kama 568 cases kutoka ianzishwa. Hii mwaka tumeregister I think 6 cases na zile mingi zimetatuliwa. Zimebaki less than 70 cases zenye ziko pending, zenye ziko active. Mugambithania Lucy Gitari nkurukina gwetete kwirutaniria kwago kirigutigira ati bakuruta rutogo file cha maratasi bachoka kwandika ndeto cha magamba kiri computer. It is the vision of the Chief Justice that by end of this financial year we should go paperless, so everything will be done online and it will go digital. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Anoto kinyamuthia nteto cietu ngucokera nkatho no tuko kuthawatanirite na una katho cia mwanya kire bara bonde bakinyandiritie nteto cio tukorwo ari na mubango wa siasa. Mwanzo mathithi ukari Purity Richard na mbita wa Mutambi Edward. Good night and God bless.